Delegasi Rusia berbicara di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, salah satunya membahas tentang fakta dan bukti yang ditemukan terkait dengan adanya lab biologis di Ukraina. Namun, delegasi Rusia menganggap pernyataan tersebut justru dibantah dan terabaikan sama sekali oleh PBB. Hal ini membuat Rusia kecewa karena yang disajikan dalam pertemuan tersebut bukan sekedar propaganda semata. Bahkan diklaim bahwa mereka memberikan materi baru tentang masalah ini di antara anggota Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Tak hanya itu, delegasi Rusia bersikeras bahwa masih bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen itu yang bukan rahasia. Mereka juga mengancam akan memutuskan sendiri apakah itu propaganda dan tuduhan yang tidak berdasar atau apakah ini dokumen yang layak berkomentar dan menjawab segala pertanyaan yang ada. Ia kembali menyinggung tentang masalah bukti program biologi militer yang dilakukan di Ukraina dengan partisipasi Pentagon. Hello. Our partners are in complete denial. They won't listen to what we're saying. They won't accept that we are presenting facts and not just propaganda. We circulated new materials about the issue among the Security Council members and the General Assembly. And I'm sure that you will be able to get access to those documents. They are not confidential, secret, and you will make your own mind whether it's propaganda and unsubstantiated accusations, or whether these are documents that are worth commenting and replying, which we didn't hear today. Today we heard the repetition of what they said, of what our partners said in the meeting of the 11th of March. They refused to accept and to recognize that we presented new set of evidence of military biological programs that were conducted in Ukraine with the. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.